Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan iti barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga maamwanda nga ag-apa kami, nga kabilanak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabaybay amot kamay. Alya ko man numamanda. Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti magbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo na kay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Nagalaam dita. Binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamat, tilibagpagam. Diyay manugang mo, ti isang saganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot to nga, iso nga isi-isyan na klang na dyan unaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bayin. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Verong radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil naman jay anak may abalayan. Grabe ti aramidon da jang anak mo. Parigato na launa yun ti anak may. Ay, una yan day dya ataw. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas dya nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa'y ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rod nga agdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pag sinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit hindi kasta nga aramid mo, Nonong? Kayo kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di, Sina? Pag ano ka kumamat ngay? Why? Lasay saya at nagsina kayon. Kapno di mon kabkabilan ti anak may nunong. Apay lang alamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso na umong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, Nunong. Manjakon. Makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y Nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlaang ti panagapa mi. Alang araw.
nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Nay, Biraon, apay, anyat mapasamakin ka. masikugak, tatang. Anya, ay, asino ti amat asikog mo ay? Kat ninunong, sino kumapay ngay? Nakarga anak mo't gayang may disinina, Anya, ay ikit kasanuray ta. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapasngay ka. Kan aging ga iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam nunong. Ape anagimpaki ka. Inakang trabaho iti syudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mo. Sana gaputa nagsina kayon kin ni Viron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Viron nonong. Engkanto mo mangtad iti aramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayay. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam di anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na nga, no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idinagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid ka na kawada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kaya nagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Biraon. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na arabisyaw. Tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan ba't na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nunong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan? Idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ng rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan ba't ni Nunong iti balay da? Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinentog out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Veron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saanan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanan. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tananang Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno aday gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Miron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo, pinanawa mo.
Ang biro ka nga ron iti trabaho itoy. Hanga balitag pa it kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapul ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan, nagpromise nga hanakon nga kapkabilan. Si Ming patan ni Nonong. Sige taglutak pa itatang. Buhay. Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat niya. Tiamok ngamin kat ang nanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga runa na nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama madungiran man rin dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tadtakalaang nga sumangpat Nonong. Di ka man sumanao beron ta napurot yung ulok. At na nakalaban ka. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan nakmat nga mang ururay kanyam. Punak ba na di ka sumanao? Anay ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napurot yung ulok kunak langarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko niti pulis. Padasam Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kastangar aramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta. Laklakayan kan nga mahang nga agpanpanunot. Di ka pala sumarang nga sumanaw. Ay, imbulang mo matantila may saan kan tugtugaw. Ay, subruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulang mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Katipo langit ko. Ditakan. Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talaga nga dangranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, Jason, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong, ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan nak. Agwala. Ibulang na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan la pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga ay. Loko nagtumot nga minkit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngamlakay ton. Wala nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Aghinawak, nanang. Anya, manaan. Han kumat nga namnamaan nga makarga anak. Bayat ti panagdan nami kan ni Nonong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nonong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y kumasika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka.
Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tuntiputot mo ngam kastampay laan. Ay na, kano agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Jak mo't mabali na paayon ti awis dagiti gagayem ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, dagiti gagayem ka o no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayem, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayem. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayem mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyat jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayo ti problema. Tatalaw-atalaw. Neveron anak ko. Sa nagaputan na kaanak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ananang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Viron? Nonong! Kunak tupay ka ta si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggiginam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan kwa na. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta kuman tinapalabas. Agpin na kawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Di akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ano? Kasla makilkiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man? Makapakilig no, may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, urayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sutirutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manain. Indanon man day anak maon, tibagi na ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakidin naman mat gaya man. Natangkin ngamin ti ulo na dyan anak mao. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti aw-awir ta. Isurot mo kan kwana dagiti anak na, tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina, anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot dagiti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anyat impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan.
Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pailaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay lang iti masapsapol na. Wan abala yan. Yay, ang bakbakwar ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka mananakaw. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya? Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon-ton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita, na bindisyon na ita. O, di ka madanakan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak tatang, nanang. Ne, ada kayo matnida. Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanam aya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mo't awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan sama ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon dahi ang tao. Awan pakibiyangak kan kwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko, agsingsingpot ka dito balay dalona mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kanto mo ilaang apo. Sana bali, tada kami kini antim. Saan da ka abaybayan? Lola. Mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot ka. Kat si kamot nida, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, Ala, mapan ka nanak ko. Tamangan no awan maluganam abas. sige nga Rod, mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyam na kaon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Mamin anumot nga ibagakken kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang, paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutten Janet. Ang oren mo kasta. Sa anak ama pukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainen no kasta sarungkaran ka. Pangasim Janet. Papa naman, Roman. Inak manan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang ka lang iti oras mo dita. Patsay ka matin nagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. Uro saan, subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat iti daduma a babae. Nalaing da ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot la ti panang subok da ti kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da dya, Janet. Kano nagadun ti binastad da dya babae.
Napilin siya ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay baknang ti kaya na. Basta ang maklatanan. Sa bali ngamin ti tamak ka ni Janet. Na idumduma ti marikrik na kinkwana. Isolaang tinakarik na kiti kastaw. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko ba't ni Roman Janet kaanakan? Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no, Mike. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Apay balasang kao. Anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay awan planaw amaki asawa. Di ka madanagan agbaak. Ay sos. Narigat ti awan kadkadwana kaanakan. Pagan anok ti kadkaduan no sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitula di kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday di kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka mamatpati kadagiti lalaki. Ay ket anya nga raw. Nailawan nga ron matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Uray mataya ka na sinaw. Ngawan mulit na may mayat ti kasta. Nasinawa matay. Anya? Talaga aya akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle. Ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalaam di tarilom si ka, Gigi? Kinatang ni Lola, auntie. Ay, ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, apay ngay nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napatpadasan tinagrilaw. Ha? Amom na niya tirilo may day? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat iso tiririlo may. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso ti inggatang ko dita. Di man roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa iti da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi iti sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At da pa iti malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpausaryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day tangarod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi ide. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang agatang iti gamit tay tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tap na danto pag-eskwela na iti kolehyo. Naimbag man ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga ron ta pinalubusan dak nagbakasyon. Kat, anya dagita yung sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay taington maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutom mo Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagchinelas iti napintas, pati sapatos kaawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka mo, Nida. Bayam kay di amapadasan natap na muna ti rigat. Ha? Jak kayat amakita na nama iti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito puder me kininanang. So nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksam na gito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang.
Damok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawa mo problema iti dayta, saan may abaybay ang anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram, ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpatsyon na kita lalaki. Iti kasta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, dasawa da kita nga agararam kan ka. Paglulukwan da kalada kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos ti nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie, Lola. Ung tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon, wan. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko na pintas, di na kayat nga usarek, tay kanodaan ti usarek. Ay, jak nga rod amo iti dayjay nga antim apo. Agunget met nutub nga rek. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro, tabumakuten abalasang ni antem. pangipanam dita sabong, nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anyatan mo yun. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas-gastos ka la dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang na na. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Taapay mo't. Kat ado mo't ti tricycle a pagluganan na. Kan anda mo't pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan me iti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di yu spoildan man na itang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Dagmat. Exercise mo matlang, dayta. Si kalat na batbatin nga agararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una, narabaw na siguro ti panagayat na ka ni Janet, tata. Ngam siya, talaga anapod nuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armag. Ni Janet lang ti kayat ko nga armon, tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Ti kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek nagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ta nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. basil lang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabaynan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitan anak. Lablaban anak. Ayatek ni Janet.
Ay na, anak ko ya. No di mo kaya ti mapagpabayunan, sardangamon nga raarmonday dya, Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa. Ala, awam mo luganan nga gawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo dyan ang una titibuok ko. Namok kumakas dyan ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin kong arkilaan na tricycle. Barang adamayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong? Ay sos, nay mo samat ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga roda. Pag naakon manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la nga roda na di na oras. Sapay saan nasalag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay na. Api nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibato na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangin. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Adanang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko! Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang malasang. Api na pasamag ti kastoy kanyak. Apa yan manang? Anyat mapaspasamakan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta? Nagbunga ti pananggundaway dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimot abalasang. Ala, kaasi kamat manang. Hanggang saan? Diyak itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Ada ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso adyak agtagtagari. Palabsag ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Hingam itata nagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may kadito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi ka imay ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga miran iti trabaho. Kat man-mano makadi-ofak. Umayak ko mga rut ita ijibalayo nga may kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't ko pa'y nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? No kasta,
Adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente, Roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramus kanyak idean niya. Ha? Ni, anya ka din dahil ngay bagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka, Roman. No ti ammom ket agdarumak, gapoy ti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklunam tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak, Roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak iday. Talaga apagpampanta siya, anak. Nasakit ka klunin, Roman. Ngam ikarigatak timang pagawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidog tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso matlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo, anak ko. Ha? Tiyak mo't kit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo, anak ko. Nanang, kasano nga ruday to yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makamuditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay akas ti tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin ta nagsarda nga tricycle iti batog ko Awan. Iso day ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan na kat. Ading, mabalin ti makisaritaken ka? Apay manong, anya ti bagam. Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan asawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka diya mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta langam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ang gundaway kanyak, kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimakan ti konsensya. Isa sinapol ka. Agya manak tarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak kumawa paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan na klaki di. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na kursunada ka. Tanabayagan na makitkita ka.
Gaputa mo nga awan namnamakan ka. So akas jay tinaramid ko. Tsak ni namnama nga bunga na jay. Pagkawanan ako nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Aniya! Kat, kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangin. Uray kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun ti makamo amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaanula ang idiinrugim tinag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ak. Kat, sigurado nga rutaan anak ka. Wan ananang, agurayak lang iti awag da kanyak. Ay da, itapay lang. Aggagatulan ti nakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnama tanarigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong da dyan anang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa kawaduwadan na. Uri inggan fourth floor. Yan, anang. Sa amon to planwan day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng Julio. Kasano anaamuan nyo nga kat secret lang mo't dadya ko Kasano a secret kat iwarwara gawag mo mo't edi tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Para kami ton ka ni Lucas nga anak yung adolyar te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man akas ija anak ka. Warang ka sure na dyan. Kat masigurado, kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko, ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay warangkel, umay kanto ijabalay inton malam, taagpasyatak man. Apay, agpadispedida kan aya. Warangkel, rogya kon tagpadispedida. Huston to, no agflight akon. Apay, naumakan, ngagtaltalon ka anakan. Warangkel, ilakok ton day talon ka. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw. Ay, nadala ko man nawad-wad na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't man ka, saldaan pala eh. Alang araw, itong makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sa nabalay, tayo ton makaigama iti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawon. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako na. Masakit ti ulok na lang. Apay, pangalalaam iti kwartam. Tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mo't. Maibus ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dituyan balay nga agnaud dagiti gagayem mo. May samot dayjay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't dayjay. Di kaya kati agong ugat na nang. Ipapapas ko lang mo't aginom. Tadyak ton maaramid dagito ijay abroad. Bayan nyo. Taikan kayo iti pagpaling kayaw. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya Uncle Julio di talon ko na nang. Anya, apay nga ay nagluko ka na anak ko. No kasta, awanan at idagaaso kayo. Awanan na. Prak-praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga agbangkag ti aramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka, Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Naya. Di kay kadiagdanag nanang. Tano maka-abroad ha. Pauitan kayo iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya.
Di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak na ibagbagayo aya. Awan pa kay naiganday tapyak iti panagabrod ko, nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam Jackie kaanakan. Sumra ka Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan kaanakan. Kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni Nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos no makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan isolidad? Imato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makanabawal kan kuana. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timang tad. Ngamawan mo tad. Naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laengan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mo, Insan. Ay, Insan, bumulod ako mapailang iti kwartam. Aramatan ni Nanang iti ospital. Na ospital ka no ni ante man ako. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan Insapsapam ko mga imbaga Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Ala nga ron, sana balin, Insan. Sumapulak langan iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Una ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton niyo man na ito. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Ne, kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kini Jackie. Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod na taon. Rugyan dak mo tayo nabuludan. Ay, saan nanang? Ore da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, marwam da. Ha, ay una yung tikas pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, italaang nga umasidag kada tayo dagi di akabagyan tayo. Taamuda ngamin nga agabruda ko niti mabiit. Sigud mo, saan nga mas asidag dagi di atat tao? Sa dala makalagip kan umasidag mo, no da ka sa pulan da. At dangarod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka lang na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katintad kun Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awang pa'y ngamin siya ka anak kasinublat kong agbantay. Inak ko mairwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaam daytoy. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabate. Isopay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwartang haruraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawan kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adda pag nami itang agagayam. Isuot ko kumaradya ta branded. Kanayon la aday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad ija ospital. Okay. Kumusta ma it nyan ti solidad? Nakarwaran? Itakano nga aldaw ti irurar na ija ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga nakadiskitar da matlangi ti kwarta pagbayad da. Wen, nagpawit mutlan nila kay na. Kitaan niya man. Adamat gayam kwarta da. Utangan na pailang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaeng. Katawan lang arudan tinaitulong mo.
Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaunan niyaw, tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabaulak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya ko mga iti aramidin na dito'y. Itapay laeng, sursurwen yun, tiyagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasid to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manen itipil, adipay napusaan. At dayta kay manan. Dayta man piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon, tapno adda pagpaswildo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa'y lanakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa'y laeng dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa'y lanakaab-abroad. Anya ko mati nakababain nga eh. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Raiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isun to matla adya la agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanen kunak mo? Ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ah, nay, anyat masapul mo, Mari Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalma. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyaw. Wen ko nak madagusin tasayang mo tay dakkelas wildo nga upper na. Ay ikwa, agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasako abadok. Master yun ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho diti balay nanang. Awanan ti rumbaga pagsaritaan tayo. Ay ikwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Siting pretty kan tulatan, ta siya kung ti makaamu iti amin. Di ka pa'y mutla ag-flight. Idintutan ni Jerome akaanak kat nag-flight ay. Imununakan sapay anag-apply nga misaw. Ay, ururayak langan tayo awag ti agency kanyak tata. Ang maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tay talon mau. Awanan at isukayam. No kayat mau, sikapay laeng timang sukay. Ta siyak tumanan no makaaburod kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairawaman ti bagik itilinaw. Maikawa ako na mainitan. Ne, kita nyo, pimudawag nga rodan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. At pagpaswildo yung ay. At dapay mo dyan naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no maibos. At dapay mo tay bakak. At dapay kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan kadagiti ilaklakom barawk. Sana bali angkal na makaabrodak taon. Masukatan adagos da kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nanang, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak, iso nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kong mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agrobotan. Ay, pagpasyaran tayo. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken dahi tayo driver ti lugan ngay nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di ti Luzon. Ipapas tayo agpasyar. Tamang ano mabayagak to ni di abroad. Di kayon ton masango nga ipasyar. Anya. Apay, kapanan niyo Marlon. Ay, in kami agpasyar na. Apay, isandak ngay kuyaw. Umayak mo, naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw.
Sana na, tawan mangpakan ka na iti dingwan iti palay. Apay, saan nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya? Sana ta-order kami tulatan nana. Ay, agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyo, awampay kargana. Ha? Kargaan nyo mo sana puro danom lang. Ha? Kumatangak to iti may karga nana. Talaga mo't kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita ko manan tay post ni Marlon. Agsasarunumot tan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti dadumaan na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana. Agsasarunumot ti post na. Nasursur nan samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, jakam mo iti daydi akaan na kamulyo. Masapol nga ipos na amin apapapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant apapanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar apapapanan na. Awan palabsen na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro di nantun maaramid ti kasjay intun nakaabrudan. Unahangam kababain. Amangan no ibagadang agpalpalasto. Talaga mat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo ta nakadasara kon Marlon. Na kayo ngayon di kayo mangan? Pasigmat anatang ti may lutluto. Awampay karne. Mapurga itinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya Marlon. Tay mamanginginaan na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha? Kano kas di agpalingki kayaw igatangan dak mamutiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw? Aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamag. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mag. Uray tinapay lako maawan. Pumanasyar ka Marlon. Ngam di ka pa'y gumatang itinaima sa sidaan mag. Ha? Sige. Gumatangak taon na. Ambisyosa mo't na dyan na Marsya nanang. Napili ti sidaan. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka diita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano abulan ang tinapalabas. Kunada idi, makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuang. Amangan no kasapulan ti follow up anak ka. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nananang, awanan. Awanan te. Awanan na itinam na mga kadulyaris nanang. Pikimat gayam tay recruiter ka. Anya? Subat na gayam. Awanan ti awag na maure ka. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwag itinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ka. Nanang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay nagdakil timbayan ko iti dadya recruiter nanang. Kung nanang ay sunti makaamoy ti amin. Agur-urayak malay ti awanan. Anya nga rod nga ay, talaga akas ta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma adingwan ko. Day tangamin ti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo ngamin dungag iti pamagbaga. Nanang.
Amo ka di dakon ka sa pulan ngem sakbaya pumanawa kalaag pay atay swildok akin si Mel. Anya, 15,000? Ket kastamot ti saritaan mi ken ni Marlon mare. Iso ngay manugot ka nagbali na babaunen yaw. Inananusak pay nga uray awan masidsida. Ken uray awan mamermerienda. Inananusak tapang panunutak tay kin si Mel nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. Anak? Marlon, ayan ti sweldo ngay. Jakin si Mel. Nana Marcia, amoy yung matakas ti kinapasama kanyak. Hindi lang mabalin tagtawar. Ay, sana na mabalin. Noon niya titulagan ta tong palanta Ulitak Inananusak ti diretso anatang asinsinda dito'y balayaw. Kanawampay merienda dito'y. Jak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit na bukaw. Agpekasakpay ditoyan. Tamadmadi tay sabon iti rupa. Basid lang ito'y kwartak dito'y nana. Manuday taya. Sangari mo lang. Malayag mo daytan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan na. Itid tayo dyan washing machine. Anya. Alan na. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo ijay balay marlawn. Kumboy yung dak anana. 15,000 ti kumboy ko. Na ay sanay. Ikarigatak la baklayanan. Ala, ibuat mo. Tabaklaya kon, marlawn. Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibagan ni anti kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron insan Jackie. Kaya't mo pa'y taga-abroad, insan? Kasano ang maka-abroad akat awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga ti busbusak insan. Ay na, saan ma-problema ang day ta, insan? Maidiskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ron insan. Inkarit ngamin kaninana nga pag namayag apama na maka-abroad ak. Hanggang na napiki akmat. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon da ito eh. Saan kanto na mapiki? Agyaman ak insan. Mabainak ko ma. Anya nga ron nga. Pasensyakan na awan na ipautang ko kan ka iday. Awan, mawatak da ito, insan. Bastag sagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam dagiti requirements arumbang nga alaam, insan.